Good morning, everyone. Course on computer concept की अहानबा episode ओइना कोई कनोदा introduction to computer को मैम पुन्ना जिंग मिने से discussion तो मिने से हम video series नौना सेमक पने ngasi dagi hौरगा को episode 1 2 3 4 series 9 सम लाकनी को मैम introduction to computer है सिदा को की अहानबा मगी सिगे नेलेट की कोई course on computer concept सिगे अहानबा video कनो से कोई chapter ओइदुइने को chapter name introduction to computer को the introduction computer manung sida computer has kai no duga latest IT gadget ko evolution of computers and its application ko hari basically IT gadgets and their application basic hardware and software ko hardware si kari no duga software si kari no haiba sumbakra ngasi koi punna discussion to mina si ko ma kya khona hari basically chapter sida main oina hoje khona nei na duido साइगी पन करे को अदुगा खोना फर्स्ट कंप्यूटर है जे कइनो जिंग मिना से कंप्यूटर से कइनो द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मनी मा से करम मखंग की डिवाइस न है गदी मैनिपुलेट को खोना मैनिपुलेट तो बंगम इंफॉर्मेशन और डाटा सिंग से अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम यदि कंप्यूटर की मनुंग सिदा कोई प्रोग्राम में हम यावरी को प्री डिफाइन फंक्शन है तारे हारिबो प्रोग्राम सिंग से की कनो से मतुंगिना असागी खोई द information ataga data singse mase manipulate tok thok pangam ba aduguma makhan gi electronic kano device amene haiba ko hari basigi electronic device ne kaidoge kanda has the ability to store ko kogi data singse store tawunga me adugo retrieve ya fetch tawunga me and process data ko data process tawunga me to data se koina kadai deino mafam de puraga data store toksin ba yai ko अदुगा डाटा से कोई प्रोसेस तौरगा कन्वर्ट तो फॉर्म द कन्वर्ट तो हनबको अदुगा थमगिबा डाटा से मु रिट्राइव तौथोपो रिट्रीव तौथोपो सिगुमसु सागी खोगी हारिबे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंप्यूटर सिते लोइनि याय हारिबको अदुगा खोगी द टर्म कंप्यूटर से इज डिराइव कंप्यूटर से कदाई देगी डिराइव तौरगा लाखिनो हारिगदी लैटिन की वर्ड से मलाई को मैम लैटिन की वर्ड्स कंप्यूट हाइबम लाई कंप्यूटर है को compute means to calculate haibne compute means calculate haibne ko hairi basically word se sidagi computer se lakhibani ko ma'am okay then basic function of computer system are accept ko input process the input and output and store data ko main oina ha ka nanga sai ko gi computer hairi ba nga sai gi electronics device computer hairi ba electronics device gi magi basic process से करीनो है गदी बेसिक प्रोसेस से कहीं आदि बेसिक प्रोसेस से कनो से मागी फंक्शन से कहीं है गदी डाटा से इनपुट तौरको अदुगी इनपुट तौरिबा डाटा से प्रोसेस तौथोको अदुगा आउटपुट त पीबा नत्रगा डाटा से स्टोर तौसिनबा सिगुंबा की मागी हारिबा खोगी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंप्यूटर सिना तौय हारिको ओके व्हाट इज कंप्यूटर यम समना खोइना generally मैम खंगले से कहिनो computer is the combination of hardware and the software computer is combination of hardware and the software which convert the data into the information computer है वैसे कोई की combination of hardware and the software यदि hardware के software के पुल लगे सेम अदु मखन की electronics device से मने high level device सिना data से convert तवे कदाई दे convert तवे information द अदुदि कोई डाटा सिसु करिनो सिगी इन्फॉर्मेशन ना सिसु करिनो प्रोसेस का प्रोग्राम का मैम हारिबंगा मागी गसागी ताम मसा मसा अखोनी यूज तौरै छे सि करिनो मुजिंग मिन सिको आइदे ताम खरै यूज तौरि को कंप्यूटर की खोगी टर्मिनोलॉजी होइनो हारिबो टर्मिनोलॉजी ने डाटा से करिनो अनप्रोसेस रो फैक्ट ने बको एंड फिगर्स लाइक नंबर्स टेक्स्ट टेक्स्ट ऑन a piece of paper text of AI that are known as the hariba kogi sangsar da laiba kogi lengli paliba me pull-up se koi data ni loin have ai ko kogi computer gi tam da hara gadi se example table hare table se koi data dum moi duini ko ade koi na coding i bada su kogi kano se me am sangi ko laiba me am ngasagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣ ꯐꯦꯛ ꯀꯣ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯦꯀꯟ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯗꯇꯥ ꯇꯨ ꯀꯟꯚꯔट ꯏꯠ ꯏꯟꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯗꯇꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗ ꯀꯟꯚꯔट ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯇꯥ ꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯗꯇꯥꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯣ ꯏꯟ ꯑ ꯒꯤꯚꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯏꯟꯄꯨꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯗꯇꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯀꯣꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ okay when data is processed organized structured or presented in a given context so as to be useful then it is called information yariko ma'am aduga instruction haiba su yawre sida instruction se kaino it is a command ne given to the computer the p command ne ko in the computer language by a user instruction is kaino kan koi computer language haiba kono su leiri ko koi programming language ka haiba kon sida su ko yawrakini haiba sigi computer language sigi matung ina akoina computer sida akoina command piba yai ko si tawro haina by user haidi programmer natraga ai akoi computer pairiba operator do aduna piraiba makhan gi command do aduna akoina instruction haidu se ko aduga program je kaino hai kanda program it is a set of instruction given to a computer in order to the perform some task ko program mai se koi kana da computer gi loan sida koina programming language ka hina leiba ko sida koina suppose aina coding khare ire khalasi aina iriba coding sida koi login tawre ba mi sigi chumi lale khanba adugumba khara tawre khalasi ko login tawre ba kano sigi chumi lale khanba sumbagi koina khara haidi si tawraga di sumaina tawsi si oiraga na sida lale haigo si laga na sida chumi ha kaiguma something khara koina instruction pisin ba ko koi cell of instruction hai ta na ko cell of instruction ko koina computer da piriba aduguma cell of instruction se koina program haina khangna gani ko haidi kaiguma task sama perform tau haina koina instruction khara pi dini ba instruction pi ba se koi any kanom dai pi ba yai di koi programming language ki through dai pi ba yai ai gi mouse na pi ba yai keyboard na pi ba yai ko koi mouse na keyboard na pi di myam se already predefined tawra program ngak tani ko sumaina mayam ama khana si yauri ko ta class ma to gi ko na khana ba okay ma'am ado koina computer what is computer hai kan sida ko sida koina uriba diagram se si computer ne ko ma'am se koina uriba si diagram si ma computer ne ko mai monitor hai ba yauri ko dai di CPU central processing unit ko ade mouse lady keyboard lady ko so speaker ga sudum yaw ba yai hai ri ba sigi mayam se koina kari haina khangna ge ha kan da ko computer hai khangna de yani ko ma'am adudi koi computer hai se charakpa ma khange computer hai se kaino electronics device mane hai riba sigi device na kaidoge ka the information or data se manipulate tawe according to set of instruction ko ngasai gi instruction do programming ko hai di set of instruction amagi matungina hai riba khoi information or data se mase manipulate to hanbaduni hariba computer haiba language se latin gi what's compute hariba what's the lie means calculate haibani ko dane lai aduga magi basic computer se gi basic function di kari no haraga di ko
खोगी इनपुट तौरइबा सिंग एक्सेप्ट तौबा अदुगा इनपुट तौरइबा डाटा सिंग जे प्रोसेस तौबा अदुगा आउटपुट द पिथोको नत्रगा डाटा होइना स्टोर तौबसिना मागी फंक्शन ने हाइबनेबको यामना समना अखोइना कंप्यूटर से खोगी जनरल द खोइना खोई यादी मयामना इसम समना खंगना मतमदा हाइरिबा कंप्यूटर से the hardware and software की combination ने को अदुगा माना तौरिबा फंक्शन सिना कन्वर्ट तौबनी डाटा into information न को सने लेरे दि मतुन खोई डाटा करिनो जेंगे नेट्रा प्रोसेसिंग जेंगे information and instruction in the program सिमा खजे खोई सरकपा मा खंगे हने ल लौरसि को अदुगी मतुंग द खोगी कंप्यूटर से के खोगी जनरेशन कनो से लेरि को जनरेशन से सरकपा मसुम जेंगम से को इसमें से हम तंग रोटेट तक थोके जनरेशन इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर का जनरेशंस और इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर की मागी इवैल्यूएशन से का मतम की मतुंगिना फर्स्ट जनरेशन से को 1940 टू 1956 का स्वाइदे ओइ हने लौनै मागी स्विचिंग डिवाइस से कनोना को की वैक्यूम ट्यूब्स न ओरे अदुगा मैग्नेटिक ड्रम हारे सोलेशन डिवाइस न का अदुगे स्पीड मेजर मिली सेकंड चले ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब दोसो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जारमी को बेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम माने लेरे लैंग्वेज दी मिसिल लैंग्वेज ने हारे बाइनरी नंबर 0 and 1 कंप्यूटर न खंगी से मैम 0 गा 1 गा खतंग ओइदिनी को अतै मै अम त खंगदे अखोइना इंस्ट्रक्शन मैम अम पिसिलिबा ngasa अखोगी प्रोग्राम अम गी येंग पै ngasa हाइगिब इंस्ट्रक्शन अखोइना पिसिलिबा इंस्ट्रक्शन मैम से कंप्यूटर सिन कैदोगे कांदा को 0 and 1 दा कन्वर्ट तौरगा को दुगमान एडिट तौर कांदा अमुक खुगी कनो से मागी फंक्शन अखोइना पिसिलिबा इंस्ट्रक्शन दो दुमान तौरकनी को स्माइना अदुदे मुखोदि सिदा 1956 to 63 सिदा खोगी सेकंड जनरेशन जौरे को ट्रांजिस्टर को छना मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी गाने लेरे अदुगा थर्ड 1964 द इन 71 को सिबोग लेरे नत्रा अदुगा सिदादी खोगी हाई लेवल लैंग्वेज लाखबा होरे को प्रोटॉन गुम कोबोन गुम से लाखबा होरे को हाई लेवल लैंग्वेज है कोई कंप्यूटर द कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेरी को हाइदी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कइनो हारगदि कोई कंप्यूटर गा अदुगा यूजर गा अनि सिगी मरक त कम्युनिकेट तौननबे लैंग्वेज ने हाइबे लैंग्वेज से यामना हाई लेवल लैंग्वेज तोइबा हाइदी रीड तौबो खर वाबा लैंग्वेज हाइ तारे को अदुगा फोर्थ कोई 1971 द इन प्रेजेंट सिबो लेरे very last scale integrated का सन मान कनो का खपल में का दुग हारि बिसे सिददी कोई पास्कल सु लेरे आदा सु लेरे दु कोबोन को ngasa की मागी लैंग्वेज है प्रोटॉन द 4 जोरे कोबोन 74 का दुगा सिददी टाइम शेयरिंग नेटवर्क अदुगा GUI का सिसु यावरे ग्राफिक का कोई ग्राफिक की यूजर इंटरफेस है सिसु याव होरे 1971 दे का सुमाइना मथंग मथंग कनो से ला कांदा फिफ्थ का हजिक हजिक लेरिबा कनो सिने प्रेजेंट एंड बियॉन्ड का सुपर लास्ट स्कैन सिन नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का दुगा नेचुरल लैंग्वेज सिददी अखोगी कोई न मियोइबने हमने लाइन रीड तौब ngamba अदुगुम मखन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मयाम मसु थोरे थाइनि गस की पास कैन फोर्टन देदि कोबोन से नतब का मयाम म लाखरे से एग्जांपल इन हाय कान अखोगी पाइथन का अदैदि C sharp C++ को मयाम फजन खंगबद को सुगुब मयाम अमा को कोई कनो से लेरे ए को म्या अदो कोई हाइदि बसिगी कोई कंप्यूटर की जनरेशन का सिसुदुम कोई एग्जाम ददुम हंग को याय खर ममुतान खंगबि बसु मथौ ताइ का अदो कोई की सिगी कोर्स से चैप्टर अमम लुसिलकदर नत्रगा कनो तौबदर कोई येंगा पुन्ना कनो तौमिनसे प्रैक्टिस अमुक तौमिनसे को मैम क्लास से मैम ऑनलाइन दे याव और यावदब थोइदोक कनो तौबि कनो आइदि यूट्यूब ता दुम नोमगी क्लास अमम मॉर्निंग द खंगदे इवनिंग द खंगदे को आई नोमगी क्लास से सुम सेमगा एपिसोड मसिंग 1 2 3 4 द सीक्वेंस 9 ना सुम थमजरके को मैम Introduction to the computer हाइदिबसी मनुंगसिदा अखोना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से याम कनो क्लासिफाइड उंग तौथोरेबा यामना होगी हाइदिबा ngसागी मागी जनरेशन मथंग ला कांदा होजिकी प्रेजेंट जनरेशन से जरो कांदा को based on size की मतुंग इनसु क्लासिफाई तवे based on work की मतुंग इनसु
classify to based on purpose ki matung ina se ko okay based on size the like micro computer mini computer and the mainframe computer sign like it ko super computer ko based on work na analog computer digital computer and the hybrid computer ko based on purpose to the general purpose and the special purpose sign like ko ido size ki matung ina live computer sing se da khoi jeng mina se based on size computer se the micro computer ko these are the least powerful yet the most widely used and the fastest growing type of computer and are called the portable computer. Some types of microcomputers are given the below. Hydrovisigi microcomputers in the widely sinabum adumakan computer mo or the hydranatra. Hydrovisigi microcomputer manung the yawiche desktop and the desktop natraga PC ko personal computer has si yauri aduga notebook haina mayam na binary se sisu yauri ko doina on the mini computer ko mini computers ina ko computer se smallest in size we aduga amna fastest we haire aduga cost low we hai kanada gi then mainframe computer dai ko mainframe computer dagi mini computer sina khari hena hong hairi ko okay so na mathang koi amu jeng che mathang gi koi kana da mainframe computer lai de sina ko mainframe computers is having large internet memory storage ka yam chaung na khogi so computer ni mo se ka so kanone computer ni magi this computer are bigger in size comparatively in the mini computer ga maga kano si jenga kanda ka compared to the mainframe computers is sawe toingo musung ka kanada gi smaller than supercomputer dai di mana pigi hai bane ka ado mainframe computer se soft the way hai bi as a backbone for the entire business world la ka IBM gumba kano si da ka ado supercomputer is a computer ki type of mainframe computer gi hena kano to ko ado yamna chawba du yamna expensive for computer ni ma se du yamna fastest for ko magi speed super computer gi magi speed se tingi meting fast ho gai ko okay so na koina computer gi type si the based on size the hojikun jengai se micro computer jenge na tra mini computer jenge aduga micro computer mainframe computer aduga super computer ka mini computer smile based on work the man sida analog lay digital lay ko hybrid computer ka lay si marak sida si koi digital computer se si ne hoji ko na use story se ka yeah koi desktop personal computer ka smile aduga makha tarapada based on purpose the computer se koi general purpose the si na ba have my special purpose the si na ba have my soina tungan lay re ko adu ngai ri bisi gi myam je koi charapa madum khangjin se aduga hayeng khoina kadai da triple C exam try to kanda magi hena kana bisi lakani ko general purpose computers this computers are used to solve variety of problems by changing the program or instructions to make small database database hai unse pencil database de kari yorangani koi data mayam ama thamba ya ba du makhan gi software mo iduni ko database ko koina data mayam ama isom da input tawsel iba data mayam se loksil laga process tor kanda thamjin ba ya ba du makhan gi software mo iduni ma database ko the special purpose of computers are used to solve single or dedicated type of problem ko say aircraft landing special purpose the condition of computer sing sina my task multitasking oidaba ko ski general purpose sida de koina solve se variety of the problem the se solve to ba yare hare ko nangi program se gi sense to gi matungina adu special purpose computer sida di man hai se kaino sai gi single live ne ba single or dedicated type of the problem ko man solve to du se yamna kana do ogere se example ne man pyramid se automatic aircraft landing haram ko natraga na multimedia computer ko
multimedia se koi num khange na tra multimedia se kai no multimedia is a film concert koi multimedia se yam sang haru draga so koi gi khona video editing ga toriba graphic ki kai ge am semi ba khole ba yam se koi multimedia de lai ko loina okay che example no na se iram si jeng che it is the field concerned with computer control integration of text ka hariba computer se na control to is integration of text or graphic drawing animation audio and any other media where this type of information can be represented stored transmitted or processed distantly multimedia is so koi software oi tongana magi software so hadi yamna useful over software lai ko tongana haidiba kana gumana koi film editing natraga se hojikan yamna album gi kari gi dai di youtuber raga su video sing se edit tawruga kholaga thamningba khoningba sugumba mayam ama lakpa se sida ko gi multimedia gi keno se knowledge blai daga di henan phani ko sidani ko ne changdu se multimedia se changsil laga magi software lai di ko haidiba software sing je khoi sinna badum jagani ko banking computer banking manung de leba computer di kari tarongani dum khoi dum khangi natra magi di masagi customer mayam gi bank gi record to thamjin ba natra di customer sing du gi magi chaliba transaction mayam du gi checking to bu kho pa account status check to ba di paisa transfer money to thok sin mayam du gi loina ko gi my function mayam tax mayam do tawna ba si na ba du makhani computer oi din banking computer ko alo ai sigi episode 1 sima swaida loisin ge ko loisin dringe sida hypet charapa mamu jing minase sa ko na first the computer hai se kaino jengre ko di matung da koi computer gi generation jenge computer gi classification sida ko na based on size the classification to was ya hare based on work to was ya hare duga based on purpose to was ya hare ko sigi matung ina koi microcomputer mini computer mainframe the supercomputer and so na computer makhan myam legre na tra adu koi makhata boina next ki episode to koi application of computer se simujing minasi punna kamya okay application of computer koi na computer gi application ko masagi koi mobile day application ne leibodo do na computer gi se application lei ko ai se koi next ki episode ta mujing minase ko so de lo sin lagi